لسر همان مجاره کو مجاره که گله که گرینگ دنوا ترکیه ده هیا لدربی ترکیه يعني اف بابت بهابونا کلو پلانو درست کنا باجه و ها هلاوسان يعني انفلاسیون دنوا ترکیه ده درست بو جوینا پارلمانتوی و چاره سری و راوشب که یا من میوانه کیه برس فاروق ارن روزنامه وانو اندام دیسک آبوری ل استانبول لگل میا برس فاروق ارن var baş tüp xeratı şu bu Kurdistan 24 yani ev danıştına parlamentoya ev kombuna parlamentoya ve çareseriya brina aburiya Türkiye biketin yanına. Çok bir çare olacağını düşünmüyorum. Esuhana benim ku beçare sere ev partiyen opozisyonu dına parlamentoya de teklif da dest halate ve her vaha ev persiyar bakın ka ev çe dibe le jali de salate ku ereni wara bersivdain es taxmina ve ki nakim jber ku کاریگەریە پەرلەمان دە سیستەما نوودە کێم بووە تەنێ وێ بەحەس لە ناوە تەکلیفا بکە پێشنیاران بەحەز بکە ji xeynî wê ji dervê wê çareseriyekî yan jî netîceyek nabe. Baş hin weke rojnamevanek şarazad mijarên aborî da eger piş ji we bêtekirin yani çareser çi ye ji bo vê rewşa ku Tirkiye tê ketî divê desthilat çi biketin? Şu anda tabii Türkiye'de Nehadine ve Türkiye'de krizeke mezin aburi hedine ve Türkiye'de betaybet jidine ve kiryanda ve hervaha yeksaniye kavan tune zede dibin kim dibin u kirayen ji zede dibin dine vanda nayin dayin yani bavaya ki bilind bune beguman eve yeksaniye debara jiyariya rujana تێک دەدا ji bo ku xelek bikare be bijî pêwîst e ucret bihên bi awayekî bên çêkirin ku xelek bikare be bide û mûçe bi awayekî bin xelek bikare bijê lê ev hijmarên ku tên belavkirin û zelalkirin ne bi wî awayîne ku xelek bikare be bi rastî bijî lê bin wê daye ku xelek bikare bijî lê Tirkiye sê konfederasyonên gelek mezinin کنفرانسا کار و هر وها کنفرانسا خانه نشینه و کنفرانسیونه که دنجی هدو جوانه نزیکی ده سلاتنه اف کنفدراسیون اوین کو زیرکن دوان کنفدراسیونان ده سه چار کسین دنه و خیزانه که ده چوا دکارن بجن حسابك جبوه كي كريه وهروها جماريك جبوه كي دانايا قلق كم ترجوه كو دستلات بارفد كا سياستا اجرتا عسكري هي لتركيا نها بله روشا ولاتين تركيا چاوايا روشا تاك دهات تاك لهمبر او بهابونا لتركيا هي چاوا درباز بيتن ولاتين تركيا هيا كنگي چدم دکارن یان تحمل هیا کارین هیا یعنی تحمل آوی روشه بکن و انفلاسیونه بکن لترکیه. ya bu bazen biz de şaşırıyoruz. اف عندك جرام جي ماتماي دمينن يعني بجانك وهايا جران چوام دكارن درباس بكن راوش پيويستا هبه راوش جاك مزن پێویستە هەبێ کاریگەریەکە مەزنە و کریزیە خەلک ئێدی قەر دکن کرێدی وەردەگرن و خەرج دکن ji بۆ ku ژیارە خۆ دەرباز بکەن بنزین گران بوویە لە تورکیە و هەروەها هاتوچۆن ترانسپۆرت لە تورکیە چێبوویە لە ئیستەنبوڵێ و باژێرن مەزن حیانەها نەهاتیە موەیەکێ دزن لێ کێشەیەن مەزن وێ دەربکەڤن افك بهابونا كو دناوا بنزيني وهروها دناوا ستمانية دا چه دبن وي كاريگري لسر
خەلکێ gelek çê bibe niha eva ku karîgerî li ser xelkê dike kiraya ev moçeyên ku werdigirin digel wê kiriya ku didin gelek zehmet e bo nimûne evên ku babetên ku di nava malê de hene xelek niha diçin di nava bajêrên biçûk yan jî kôş dikin bajarên biçûk ji ber ku kirayên wan kêm in gelek jî xelkê vê kê dikin yan jî evên ku takin çend kes bi hev re kom dibin xaniyekî bi kirê digirin ji xeynî vêyekê bi rastî weke ez dibêjim em jî matmayî dimînin yanî bi vê giraniyê xelek çawa dibêj debara jiyara xwe bike زۆر باشە ئەگەر کورتی بەرسەوان بدەی کاک فاروق نەها داهاتا تاک چەندە خەرجیاوان چەندە di ڕۆژ و di mehekê da hin şirovekar û bijin rojnamevanên aborî ne yanî cudabûneka zor heye di vê navberê da Yani şimdi anlayabildiğim kadarıyla eva ku ez tê geştîm eveyekê li Tirkiye eskerî ucretiye heye siyaseteke bi vê awayî heye li dawiyê 15,000 teleye weke min pêştir gotî sendîka sinûrek dane ji bo hejariyê û hesabên wan gelek kêmtirin ji wê sinûrê ku hatiye danan ji bo hejariyê lê ev hejmare ji navbera 10 بۆ 15,000 ev ucreta ezgerî li Tirkiye hûn dizanin ku xelkekê kêm vê kirayê werdigire û em vê jî golê dibin li Tirkiye ku gelek xelek ev mûçeya ezgerî Tamam. didin xelkê lê hindek ji wê careke din ji wan werdigirin ji ber ku kar jî tune xelek bi kêmtir jî razî ye ji bo ku kar bike yanî tiştekî bi vî awayî jî heye herwa xelkekê mezin jî heye ku qeçexin biyanîne li vê derê kar dikin ev yekê ya duî jî eva ku kêşeya ewa baş êdî ne cêbaweriyên me zanî ku ertejekî mezin çêbû li Tirkiye spas evên ku çêbûn hindek rêkar hatine çêkirin ji bo ku li hemberî erdhejê çareserî çê bibe lê ew jî ne bi awayî pêwîst bûn bi vî awayê rewş spas berez Farok Eren rojnamevan li Stenbolê digelma wî gelekî spas ji bo van zanyariyane